min chaker ken about loide la ken ba wana ba bi la war ga cha kama la na nen ke te da so mata nyuru gwa ma cha gur de right ka bible rules ba da ta shin bil right tin lo do ba right ka ma se jin ti ben o che nyot en o goro de la e wa bible ma kam won ko kon ngi kon cha ngi tin bo ke nin tu wan ba ti mu gur ko da ba ling wa la mu ken chob loy da na men e o Yesu Kristo meliwe ala lo lede liwo ko bijiwa dial biga kante ga bikane jek balazwe de lar me we shingal chelar jaka go awo bia lo wore wa ka bia ne dia lo jaka ji ko ara bia ka ngiye keri dial ti chelar yeti ka bia ngaji wo go dial tin wo yintin binyuni kana leti ga na biga ye lo gor bati dung nunu goro baro itino e wo baro iko ne jize chana jogu wiare wa wiala de nindun ka alamen wala re wa chi nin ke kwira do dien chi kwi chu de ram mran ko medi chi kwi ko wona ro de la do ko kon ju ko bade wo waji wa jogu chi jize liu ke kwi dun hallelujah e wo ko na jogu jize chi liu ke kwi dun gore ye wo biaro durit ke jekun go bia kante go modorar bia je jek erwan mi set garwa je me ajarwa je tuja Yesu Kristo ajarwa je na ke jimis ajarwa je buku isiben ke je ajarwa je na ke Peter kana Paul man jaktin ko ket me la jaga ko rade e wo nyut ke na wo win mon ke lew ba kante ge je ka ngas ke Yesu Kristo tele mo do den win mon ke lew ba goy nen ka ngas ke Yesu Kristo tele mo do den ngas ke Yesu Kristo ngat ke Yesu Kristo ajen win mon ke lew ba goy je ge jama ngat ke Yesu Kristo ke la tio de jize ajen bu doran ke lew ajen bri ke togo bat ku ko ti lawodi men jak loy de ke jet ka ba wiye e wo anga mi chi lare len kuor jangne anga ala ti jum ni jen e wo jize che nere te ke dan wo chana chol batara mi chi lare len kuor jangne anga mi chi ro yal ke ko ba dora ban pin anga mi chi ro yal ke ko ba chi na ban pin anga mi chi ro yal ke ko ba ti de jai ko ba kuor jize goranga anga mi chiro de yal ka chiogo badak bad wal ngwan mere je kwen awaka wal die Matthew chiogo badak rid wal ngwan awaka wal die kame si Yesu chos duel Peter yo mansu Peter nen toje take lo cheta de sep ka chu lo de jen ka chu ro de je ka la de Yesu ka jen siang mo chwa je nung nei tungwan ako chom ka bad den chi dot jok bad wal ngwan awo rieda mo ti ke lo na dang rew men nyam nyu de je ti Yesu ko long ba ti jen do bo ngon ke je ala Peter min bi anga min gorke ki do bo lat ja ke je min wa Peter man tu do Kuoth ke je e wo ba ne ngaji Peter che kwen hallelujah Peter che kwen mi la ja di wi Peter me la roi ko de tele gol ti ke shin Peter ben no gol pin ke kwi kwar Jesus che Peter mata gol e Peter mata gol ajen kwa man tu de lo ja go Jesus mo ko chi ke jien me chi ke wa jal chu ga ben gwa ye te dor Peter tin ko bi na bala roi kos kwa man tu Peter je te ka lo point ke te point de ge
chu Peter chu Jesus tin man tu Peter tiap ka chu lob da gwa men ku kon lo gutin e wa mu kon wa bana ji chu wala nas ko ta kon ga gol Peter tie ka gol ku tel go ba ne di tel gol wa jektin ta kon chak ban ho dan yi dab du no chi kon gol kon bi jak len ken Jesus chi kon dur kon bi jak wa len ken Jesus nó con qua con là lên con cái Jesus, nó con gạt con là lên con cái Jesus, nó con cháu con là lên con cái Jesus, nó con men con là lên con cái Jesus, anh em mình lên Jesus. Chỉ Bible con nhiều cái đi, ram nó gạt đấy, kia man, ập lên như giờ, charong cả, ram nó chiết đấy, lên như giờ, charong cả, ram nó cháu đấy lên như giờ, charong cả. Yesu Christ tiega mishalar, cái Bible mẹ dùng cái yên là yên à quên. Mấy giờ lệ, chỉ này đang làm guru bị cái nào gwar, ram kel che guru bị gì đó gwar giờ là cái bag đấy cái qua cái gấu cái document cái, có giờ là ram gwar, ram Pharisees, mấy che này nó chỉ gì đó có cái bon mit dit, thằng men có cái này uni, cái chỉ này diaro đi riết chứ, cái guru bảo bảo gwar bảo gwar, che gì đó dân gwar bị gwar, bọn mình dialo vị nó bị gwar. Ko jen du bu la je be ji do gor ke je e wo gore sel benefit gor me be je ga la jen kena nga je wo guri Yesu Kristo sitene wo bu do jeng niam tin e wo bu kan te ga je men niam ti ko kwa won mon ko nga ji do lu ne ni dial ti ji je joga di wan ke ni di nal te ken ke wan te ke wut ke di nal te ken do ba garan telo ba me le be widitin so garan Kwari ji da telo gwa mele da widatin. Teranjo din yal teken ke dwel. Ka wane teken ka wut bad Yesu Kristo lagan telo gwa mele da widatin. Guru dan ke Yesu teke meaning ni tingwan. But the real meaning ewe bukon kan teke jek. Duno guru dan ke Yesu tane je moy ke duk tingwan. Te lona tingwan. Da dien guru ji da ko dong briek da to. Da dien guru ji da ko chene ni gor ke Jesus. But ji da gor ke je ko ke te ka hallelujah. Amen. Look on wala no ko ne akwar. Ji da akwar hallelujah. Akwar. Kwar e chi akwar me lat gne je nas akwar me ba ne nas ka wankin. Ajen ko ala wala ke nyu tiyo ke lo mu we lu njok ba je ne no wang dial me no wang te cha je yap ji de sie kwar ka we beri kon tu ko ade kwar ko ba ko nang re te go mu dora ci wa ban ben ko mu te ko re ga ban ji de kula ben pal cha kon jo ga bay bu roi peli gang ro ken tol ne kaj mi tol ka ci de lar bro gang en wato kon ngari ngi de ke ba ti jen lo de men am ci o ban ben ko kwiring ni e wo ban je ngaji wo Yesu Kristo a kwar ba ci de yigla do ke liu kwar ngwan ci ro den je kwar wa ngwan ken ba ji de kwar hallelujah ji de kwar kwar ti ngwan kan tin wi mon ci ro je no wal ko ngut ke mi teken tin duno ji de kwar hallelujah Yesu Kristo ta kon chol da mar ka tok ta kon chol ba chon shouldn't ta chol kon jago ba ne ji de gor ke sel benefit go ne ji de ko kan kala ne shouldn't ne ideal tin wi mon ko bi te mu dorar jek rip ka Bible mark ken ji de jalare ken tin ba ne ji de gor ke ta wo leti gai ga na ken nyume bi ka ne ti jingas ka ti cha should ji de nga do go ab ken ga leldi ken ga lo go si ka ken tin niam to ku ga lo go ko hallelujah amen si ka ken tin niam to si ka ken tin niam to la ti de Yesu Kristo ka na ke ti de Yesu Kristo te ne jan niam bri ke let ke ti gai ka nas bi ko lo to ko kor ko mi chan te ngas ke Jesus tanak
palken Yesu Kristo dilo ken ko biga lati gaiga nambalat jiga ngaya loira mo koro hallelujah jiga ngaya loikon Michet kon ke wude juge bi gwor ko take a self benefit ci jiga jugor hallelujah ci jiga jugor mu guri jiga ke self benefit tel mi bi jega jiga but mu guri jiga ko ci ngaji kan ka jaram bulu njok ko bu win mon ben luk take mi bi jega ko jiga hallelujah take mi bi jega ko jiga spiritually and physically bu dor jega ko jiga re yeka ken re take do kon jan Yesu jega runtu wan but jiga chana jaga ko mu tung rik asima wo ko mu bi win mon kan ci jalo de baga je be ko ba ben kan ka ba sho de yigla do dial wi mon ke liw ko mi ci ko de la tela de jiga kan ni liw mi cha ko ro bi jaga ba chobre wa ke liw ci gudo ababen mu wote ga dur kel mu kero Yesu Kristo ling ci gudo ababen ra Yesu Kristo en wa ba jien ke Jerusalem ka ba woga Juda ka ba woga Samaria cha jala la piu jala kana ke hallelujah cha wa la piu ko te ko alternative mi der do ja ko we ga je du no mi che ji kwan gore je ba go through you take alternative ko te ko alternative da do lat du no mi je kon kwan gore je bro ja wo through kon goro bro ja wo through kon ko te ko alternative te do mu da do lat ke je ba en mi da do lat je ne ku na le jogdi me cha jog lu ja ko ro alken ji che wodi me cha na bi ne cha ngeng cha na jo mi je ne bi ge pamba ga ja ro alken hallelujah pamba ga ja ro alken te ko long ko de pam ro al tengi te ko long ko de pam ja ro alken de pam ro che me che mul ja ro je ka balam me lu balam jaw ko me ci wi de bom ko lu jaw ko no ko je we ne ko do we kalam ci ko mul to de jagaro waje den ko la lat ki yo o bu dor ngo ngaj ni mi ci mul des karan ko melte ko alternative ni to wan to the use but ko ne tin te chak ka che me ka che kwan te kon ko bang mi cha ji chole yi ci Kristo on wale e ci jawre ling ngade ti ki mutual great commission and we take a great commission she will be a lanura you have to go hallelujah be you it is big challenge to me a challenge me di ka a challenge me di dor kon kala gal kon sibite ne kan niam ateni ci di niam hallelujah atite ne kan niam ci kon mo marge jize ko ken kon mala loyde ken kon ala Peter ben no golo fin jakuen awun mi tege chek bat chaka ban pin ko che me gur ke jize keje cheling ka che me cha let keje jo ja banger che jangat ke luze je yo guru be family de be ban pin baden wale si wode kon family no kon ban pin bi ko lo liu bada chi te family no kon niam ateni chi jize niam ateni chi jize niam rei do ara la de je ka tok ko kon Christian batara mi choro real ko be lot Christian be nyona kemken kon te pin ajala ye boko tok mken kon te pin tel wang choro ban le me mo ban liu hallelujah me mo biliwo ti choro wang na bele kama mo biliwo ti duon be jaga jele teng ta yi kam mu jaga na ka gwa ko mu la ka mu gwandien mu widu no na tie la ye kan gwa ro de che kam ba tie wona ko lugdu ko wa
Tigni di chakam long ni ti gai ga na do kumel ki yen gwara ro da kare dan du no mi chicken bitet pin chicken billet chicken billet jiga mo nyaare lem chi dor chi ram pelge chi ram pelge ala re de me chala te gwade tele mo woje cha woje generation ni con generation me chang pel con long te con cái technology kul te chang nyal ngayen pede mi char con te con cái technology mi do ko read bible tin rel karodien do con cái ger ke technology cha cái ger ke technology hallelujah ki technology ka ger non ko right ko ke technology bo con belel ke chang technology bible tin jem nyam ke technology no matter what you want the technology mi di ka what about technology chang nyal ci bon mi chali ita bari ga tiej me tene duel goro den ne ke tiang ka kasanji ste ga tarai mi chalan mi tike doro badak ta kul mu ke kala rit go arabu ni ka wala bile long te ga kala tungwan tine le jien ko le ne chugo wajal ko le ne but re klame mi ta tarai wonen se jugu ne na ga luak se jo se wa tarai mo malawati ga jerusalem mitin ne alo tarai mo te tarai jerusalem da le len mi se jek te mi de lo gor cheng nyal se tiju gwa ko tarai mo gwa tarai le nga che wa le ran che jo ka ran te nga che wa te do ko che jo ran te do ko chu ko do ko lo mo ke pel me be ben te tarai ka pel chu ko do ko lo bai ro do ku le ni di pelin chu ko do ko lo bai ro ku den cha kon me cha kon e len kon e ngwa ni jen mu kon ke nu nge ye ngwa ni da ma chen nu do bo e bui ro ba hallelujah ko cha kon jo ko rai peli ser kon ke ne ser ko nan ke se mo nan por ke ne fini mi sa ri je dong technology ge re bible cha bible ge hallelujah cha bible ge technology che re de si ji de ja banjak ala great commandment ki great commission me cha banjaga cha ge re technology mi si ko ne belat bana wang ke le technology dan chi technology ge ewo lo yesu kristo lo lede ewo bine dial bi kan bane dine shol te ken ngere ko bi kan yiwala jide mi sie je tia bidi tie gore bi na je sie mi tag jide sie mi tag ko je no tok kero te mi ci ran dol ko la ro da te la ro te mi ci dol ko ban mi ken dol ko la jeli pri jide ko gwan chungni mi se wara iran kero de te ji kero te na la ro hallelujah bana jo na renga la ro alare jide chero da te ko jen chi ko mi je chi ko mi gwan nyone chi ko mi jang na ko ba le ti jegla ko mi jang na ko bi ko goy jek ko mi gwa chero te ram jawre de baro yigla de la ja jo ga la de ko chi bon ko te lo bar bi je ga je bane dia la lat ke dur tin bus ke gwan jeng ni nok ke no bi ro din chot pin te ken ge siang pu jo ko let kien en ta la de jize bo nyoko jon mi lung na de ne e wo jeg let kien na mi lu ken no boy e wo jeg let kien ko de let kien george dei boy jize boy hallelujah a boy mi se bare ran bare du ying mer rok di aletin ba ge joy ra o da mare ken nye mare jize si dor ko na len peter tege ching tege gol angu ko le ban dor pi e wo che jize ling en wo je la ken te kerin mi chalat chere mi shoko baro ki shoko bakel kwa ye chi jize ne tin wan mietin ka jon so me chana miet china ulu njok gur ki jize ka charo kwal e wo ku yir me wona ben lu ni de jok ku yir kene tin wan ben je gur ki je chi wo lo nyon gur ki je re pam ni wi yir galali gur ki je ko me che ben china do lor ka te lo an mi dit ta jo kwar ta ka ji goro long ta ka liu ko goro wuci ne goro na me kana jo yen de lar ye
yanti yeno guru ko sia nyumi kan let ga ga nanen guru yeno ko sia yang pan ba twala let ke ku kwat mala ngut hallelujah jana jochi yeno guru ko sia lan mu ga nanen guru yeno ko sia mi pan sia yang ba twala let ke ku kwat mala jet chuna loy ken jiak long me chi loy na jiak te ja ka ben ti chuna da to ko mi jen ken te ja ga ti men yen ba bi ajien la riedo ko goro lari linge go te ja ga ju guru yeno bi ajien ci Peter loy kwar ngam di ko ka je ba ko ri te ko je ka hallelujah hallelujah ci Peter loy ngam ba ko ka je ade ko ri te ko je ka je anga de ne wa nga ba ko ri te ko je tele te ka ra do den tele te ka ra do den wi mo ne jal continue tele te ka tele ka ra do den ge ri Jesus te chala hallelujah ko chana jo an te ga man ri ka bo ke te ka ra ma link mi chan ji de link link Peter jung ni ji de ne wa ka hallelujah de ne wa ka ba ko ri te ga je ngam de ko lo ke je o bil du no bil la tuga dan ga run wang ma la ga che lie duel che si ja je ma pai kok pan ke je ko ga ya pan ke je ko je me to kon conference ke tiang che ti ja je ben je cha kok me se ben duel je se lugut hallelujah duel che je se che gwe de go ban me dan run wang me no gwe je duel kana gwe je pan ke je we ga mi ko le le war yaw de ga mi tu hallelujah ko cha ku tung dan de sio ka cha Allah ka ma hallelujah war yaw de me cha ko cha me ala lastik gwa nyabu tinte mi la nyabu ka gaskel ala gas de no mo ken ni je la ria we long but ko cha la ga piu ko tin cha kos ke tin ken ka power mi dit ke tin chang na ge ala piu cha ka kos but bright ke ma chama chagaran ko min cha ko de tin jen ga long mi dit ke nin na ra ko ro chỉ riau de kutung to ka lak pin hallelujah no de yetin dialan gang koro dan pin ke ti yaw Chang bi ni ga simply ku Bible pel men ga bi simply cha ko ke kur ni di yen maniti. Bute chang mu de run di ti ba to ni dang di ti ko. Ke kur ni di ko. La chang la rona ba ba te ke design de bi go ko. Bi te chang e bi ji sig te ke design mi jek. Dan min ti la ran ke jeken 24 hour. Hallelujah. Ti la ran ke jeken 24 hour. Kami jeken. Ka ga ti bi do bi mon. Kula kani di sibilet ku kuti yemi biting mudora wajak ko kan ti diala ti tuken ma bro kula galga kamo kala jogye chui berka ara mati gating mudora ko biting mudora bi win mon chu seng angi je an jaltin wa diala ladi bi chula dala hotel mi biloy bi latin long ko seng wi wajje ne ci jalu tok gore tega du mudora kire cing mudora hallelujah bat bu wa silet sibo bang mukin let sibo ram ke let chebo chupol na jogdi a piz nyam amen jengire nyam misi piet ke ne al nyam bi jinger ke nyam ke ne dia reite ga mata kon tin jangro ko ban piet ke nyam ko ban mal nger ke chema jok ngire nyam lat bible te ga misi al pet resurrection jeli de nyam ba je jek ane di ci le de bum agwa reite ka den wi mon hallelujah kene di jeli de nyam jek ka kene tin bi Jerusalem ceng karunti 1000 years ala 1 millennium ne di ci le de bum ku ci de jize wala bi ga ru ko ri ye ci ken technology a chiang to bi si ben melat ka ngwa ke je chiang to belat ka ngwa ke je tas garem ya le tas ka torbiel lat ka telephone lat ka computer den chal ga technology ka ku mo ngai ni jo yi chu kere so lat chode de a je nte loide lat chode de je nte loide ka lat chode de chi kon bi lat duli kon wane hallelujah wane mi chan jo yi chu kere so leng lan ne je nen kwar jang ne wane lar ne je ne ideal
ta ko re pal ka run tu wan but tang kon ka ran me jugu ne ngi ni ko ji gambele men chiang ko ne wale ti chen kel me se jen ka ngwale ne bana conference kul to ka dile ne te gwa mi ne wotin ka nga jo gambele na re du li krik ti jel kon wi shar ke be ni to go pan mi ci we celebrate ka ran ki ci jidu ji alaw ko bro karam mo tin dere ladi diri nga yo tara mu gulwar ka gambel na jel na ga rik di bat ke rig to chicken bu tok mu ken kon ci kon kwany wo kon ala ji hallelujah amen wo kon ci kon kwany wo kon ala ji de diri ki to amen wo se lardi mu ti yen ka ngat ala ji nga tin ba ci do walat bilet ke ti gay na ken ni bi ken ka lo go mi ci step kwany bilat mu gay na step kwany mi ci step kwany bilat mu gay na step kwany men mi ci a chokko meno yen la hallelujah men mi ci a chokko meno yen la te ga rien mu ga mi sa ban ko na charle ki ken ling li de dan me ci ban ca na mo ke char na dang diok ca wo coca-cola company mi ci a coca-cola min lat ka la mi ci a pip ti sin ken mirinda ke coca batuk de ci a coca-cola ramme chare wo ba coca-cola lat te ke bijin mi chalar coca-cola ba ma be win mon ke liu ala je lat de ka wesen won coca-cola bara me lare ba coca-cola mat den te bijin min nyu de je wo coca-cola me chilada ba ma be win mon ke liu coca-cola te ke country mi cha matin te country mi cha matin eleje okay mi chi gwan coca-cola ka mi human being mi chi bijin na to what about Jesus is being Bijin Jesus me cha kula la ro right de ke liu ba ja la re wa ke liu mu ci won bijin Jesus ja ka shugum ke ci ne ban ne ramé la ro coca-cola ba ma bi mon ke liu se liu coca-cola ke to pe angwa te runu ko ru di jere ce to ba celebrate me tar gwa ko le te runu ko ru di jere ke to pe bat ka wol ndo dien te rundi ko le nang bande ko le liu ne ramé la re bu coca-cola win mon ke liu e be shop Yesu Kristo ca jaga joga be arwaje lat wi mon ke liu a chen la re jaga ko mo la re jaga ca kon temra ca kon jogi di go ser arwaje lat wi mon ke liu hallelujah amen ban arwaje lat wi mon ke liu on e diale chan sio de ngat mila kon la re si ji de jaga jog ci koro dan temra en wala ca kon jog kon dialo kon jaga kon jogi be arwaje lat wi mon ke liu chane nyoko kamone chawaman pelek tele bijin mission waman pelek la ala gwa yeba ngak tine jen pegbe de tino mu we wi do chong nyal bu wang ni jen ko awo nyam na no ma chang del tinu mutin tele ba ngaje tin ba nyong no do ko lu pin kwanye tin de pin chano ro dan jaga kristini ti chet man pelek ti teke charmu dum ti charmu chek chek mu bi ni gambel tana dirani duile ne pije wori ke tanga gambele riang mutede gambele tirik tingwan ti chal kamna shete rik tingwan tirik tingwan but koni ti chi Yesu Kristo jekti ta kon ko long widien mulat kon chu Jesus hallelujah sana no jogu goro bana shet ke chuo ko chuo la do ne no gwa manan ka ba wotin be wajek Yesu Kristo goro ban ta ka wang mu ba chano dan jaga ne ti gwini dil kon kene kwa kon ka gad kon Peter me cha chol cho gol ke le ban pin ke chuo ko Jesus ka jen ko la ro di ko waka nganga mu ba ko re te ko wajek Peter ka juice gwa ye cha gol ba pin tin de yene di we wun mi liak e long ti ji yeram ci gol ban pin de liak aram de liak ram so Peter me la roi ko
lát cái dây giò chia làm mấy sủng bà đâu là chăn liềm cái mê lết Peter ấy giật con generation ấy đi mà nó xem với bên của Jesus hallelujah càng mua gà chỉ là nó để giật bằng mới kêu nó tiêu của mẹ anh nói bà siêu đủ lót vi mòn cái xí liu cái quy phở quạt lấy để dính mới kêu này là trái siêu để lót Jesus Christ e un muga akum muga ala ram chi let ke jaken che lu ba kek de lolat che lu ba lolat chi gang muga lat ki de ko chat ke je che nyir kam che nyir chi re de chala ro ba chu du lat nyam gor ka nyang jang ni ko mel ke te ke min ko ni dial cha go lat e ko ko ka cha chu ken gar ka bible rai kon di chu ken ni chang du no chi ko belo ke jin chi gor bu na lo rai ke chu chi gor ba je lo lat de ne me da ne chi dora je me tok nei dweje ngak ke ne ngang ngu ngak chu ro den je ko bi chu ji de lat ke chu ko ti ga na lat ke te den chi go ke go ma chi go ko che lo ka men ke che te le chieng mi cha la ni chi mi go da la ri ko ko ke ne la nei dial go ken go na mi chi lo de dong no ba ju go jesus chi ka wu ni ke tin cha go ra bible de le ti ga na amen amen ke ku mo ma si jen go ra la do kon ki min chi ye tem kon e wo jang na riet in cha la ko ji ze la ngut no jaga na ti ji ko ara wi mon ke lew lan ne je wana je wa ban dor kon ban ke la mo ke tam bu kon ka ben pin ke je ko ban chi ji ze wala bu mu kon big piece bu ko ji ze be lot chu du jaga tok re do ara hallelujah be lot chu du jaga tok re do ara wi mon lime ke liem de la tugu liem de tugu mala kon ba pala ni sianga bi mula chilu no kon kumute ke liet ke liet ka da mute ke min mit ni siang de jay kon be je ni to ke kon mu go long dum do mi je la mi do ko ni siang te me de kon de mi ci dal je ne bola kon mu de ni siang mon de bana ben mit ge de le no wona ga friday ci tan kon jong no ngande nang tin me de ge je bariet ko be ti sing gut kon ke me dien sikiti la tam dien loy na pat hallelujah ala tam dien ki liem dien cha loy na pat mi mis ke toker de liem na wajiek men to ge go du no mi cha wadit de ye lok am toker fon toar ba de ye cham mi cha wadit de ye lok ran to ke de ye nyei mi pi ko ngwan di du de ji du ji jogo charong loge wal noge but redi chu ker so si loy mi sikeling loy mi sikeling loy mi siro de lep che ja la re charong hallelujah cha we charong mi siga gwadde re te ga du sie de malar ga chanke le charong ka sie de malar siga bel lim ga ni sia ku mo men po ni rai kontin ngai ni je peter en cha ko ke cho ba dag ba wel ngot ti go gol mi di we dong me la rai ko de wo te le gol ti go gol peter ba che ti nyok han bible me cha ga juk e jize che jize ti ji jin to kon ta go dor go ban pin kana gan manoko e che manoko dial ngu ba ga je koru jize je loji di tela mi ci gol ban pin kana gan man ka kwa ga mi ci reb den bu kor bi jek mi ci reb den mu kor bi jek ma ci ban pin yo te ga reb ko kor mu lu ko no ban jize le ka wa ban riang tera mi riang a kwi ko mu gu ni riang be jek mi ci jize mi ci go te nei thong wan te nga jo roli to pe angwa ti buñ ti chan te kan garan wi shar mas pin gutu mala kon dit ka mala leng ai chan mala to ni en wi monina ban me che jize jek mas pin gutu te ga kar te turbil mi zon ka te ga chine mi chalat la gude jalwe ka mer kema la yod ni ta la podo go ne obne ben kedit mi ci pon ne ndi dwal ga gwede te de rong to duel mi chew na wun mi din mi ni na kami cha wo go ne yang medan tele yu ko chan te dul gor de ma lo ngejek chu ji de jam muy ka dom tek mi betil ke jam inshallah chak din bas simple
hallelujah me ti ji ja mo ka di ti ji ga je ti di da mi cha ga ket ne di ala kana wi ba mu ku mu hallelujah simply chwe yang ka je must feel good echa Yesu Kristo yang gor kon me cha kon jogo ba ye lo gor kene la ci kon bria kene la ci kon bria kene la ci pan kon bu pol ban men yam lan men nok loy de je jen bu loy de tes ko ku yimo jang no dan ko ban jo ji de ling da mari mi chan je ling la ne je bi ne wo lan ne je bi ne wo chon jo ji de ling pin kon cha men tin gor kon ke wanne ban go Yesu Kristo nen ko ko chudi chu ko mi Hallelujah. 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 Amen. Kama je dit kona. Ang la rek dan.